Amen. Angathi noma wenda la kimi. Ungathi asikajayivi enough. Angathi noma asiteli kujayiva kodwa kujayiva kungilobonye lesikwendayo. Amen. So ufuna sikwende konke. Angije sesinikele. Asikanikele. Nala kujayive ngifuna sijayive enough nekuworshipa. Noma kuthatha ukuthi ngichamuka ngakuphi but nje konke sikwende enough. Hallelujah. Ungumhlaba wami Jesus. Uphila njengayela. Hayi abaningi bayamshiya. Omhlubuka namina. Ungumhlaba wami Jesus. Umhlaba wami uphila njengaye, phila njengaye la. Hayi
Yebo, 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 yebo. Yehenimo, yehenimo, yehenimo. Shoo, 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 shoo. Animo. Shoo, 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 shoo. Jesu. Yehenimo. Hallelujah. Shika nayo. Nyathaleyo Jesu. Yesabeka. Yesabeka. Yebo. Waza, 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 waza. Buya, 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 buya. Whoa. Jesus. Jesu. Siyothandana khona lana bese kuba ngilo. UliZulu uyasabeka akekho lo njengawe umphethe amandla umphethe inkazimulo sithi bayethe esihlalweni sakho. Devil uyayelaya shandalia hasuya ikamahando saya Jesus awulenze intfo takho it's a prophetic dance lenza intfo takho letingcwatshelwe phansi. Woo! Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngaphandle kwakho moyo gwele angilutho. Ngaphandle kwakho Nkosi Jesu angilutho. Ngaphandle kwakho Nkosi Jesu angilutho. Ngaphandle kwakho angilutho.
kwakho angilutho aphandle kwakho angilutho aphandle kwakho Hallelujah! Hallelujah! Angilutho aphandle kwakho angilutho aphandle kwakho Let's give him some praise in the house. Let's give him some praise in the house. Let's give him some praise in the house. Hallelujah. Hallelujah. Hey, Jesus. Angilutho aphandle kwakho Jesus angilutho aphandle kwakho Praise the Lord. You may be seated. Hey. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. His name be praised. His name be glorified. His name be worshipped. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nima hasianda rabash. Libaba kasata labaya. Glory to God. Jesus.
Glory to God. Jesus. Jesus. Praise his holy name. Amen. Yes. Praise the Lord. Thank you, praise team. Sanibonani egameni lenkosi. Cela sibele encwadini ya Samuel yokuqala sahluko sesibili. Sitawufunza verse 35. Samuel yokuqala sahluko sesibili liverse lika 35. Liverse lesilisebenzisile leli nasingena emthandazweni weliviki. Lapho iBhayibheli lithi, I will raise up for myself a faithful priest who will do according to what is in my heart and mind. I will firmly establish his priestly house, and they will minister before my anointed one always. Ifocus yethu bekulo musho lothi, who will do according to what is in my heart and mind. Umthandazo wethu ke bazalwane bekukuqela uNkulunkulu ukuthi akasihambele silibandla, akasihambele singimindeni, akasihambele ngamunye ngamunye. Sase siphakamisana titintho ke kuguide ukuthandaza kwethu. Sathi number 1, media, go with me please. Sathi God make us to be a church that will do according to what is in your heart. Ngamanye amagama sithi yeNkulunkulu siside silibandla sende tintho ngalokusenhlitiyweni yakho nasengqondweni yakho. Kwesibili sathi yeNkulunkulu sihole sente njengalokusenhlitiyweni yakho nasengqondweni yakho. Kwesithathu sathi uNkulunkulu siphe inhlitiyo yekwenda njengalokusenhlitiyweni yakho nasengqondweni yakho. Ngalokulandzelako sathi uNkulunkulu siphe amandla ekwenda njengaloku senhlitiyweni yakho nasengqondweni yakho. Ngalokulandzelako sathi simakathe siphe umoya wokuvuma kwenda njengaloku senhlitiyweni yakho nasengqondweni yakho. Kwegcina kulesigaba sekuqala sathi uNkulunkulu siphe umusa wekwenda njengaloku uNkulunkulu ufuna wena enhlitiyweni nasengqondweni yakho. Bazalwane, sase sithi ke uma besikhuluma ngelwimi la corporate, besitawuthi this is a high level summary yemthandazo lesingaqini kuthandaza. Sitawuthandaza kuze kubuye Jesu. Libandla leli serious bazalwane, libandla lelitawukwenda njengaloku senhlitiyweni yasimakathi. Sayekela kwenda njengaloku senhlitiyweni yasimakathi, asisasilo lisondo, asisasilo libandla, sesingumbuthano. Kuthula nkonzweni. Bazalwane, ngiyathi ngikhuluma lokho aningiva ngalokufana nakho. Lo munye nangikhuluma uthi ngikhuluma kuye, ngikhuluma naye, ngikhuluma ngaye. Ngikhuluma nani njengelibandla. The moment siyekela kubeka Jesu enzaweni yakhe, asisasilo libandla. Mina ngisiprepared ukukwenda lokho. Nangabe ngabitha ukuhambe mina ngahamba, mangabe ngidecide ukuthi seniyamkhweshisa uNkulunkulu esenta. Ngoba lwami lubito luthi ngibeka uNkulunkulu esenta.
kuthi wena uva njani, uqabanga njani, ubona njani, uhumusha njani. Lokubalekile thatha izwi. Ngoba ngilelivi lelitakwenza ulungelane naNkulunkulu. Futhi angafanele kwesaba ukuthi ngubone kuphi wendani. Ngoba inzaba ayikho ngami. Inzaba ingamnikatwa lo msebenzi. Kwesibili sasesibeka umthandazo. Lord, we need to remove limiting factors and limits in our lives. Limuva lelendzaba lesifunda kona noma leli verse bazalwane. Eli abengakenti kahle embi kwasimakathi. Into bekangakenti kahle liBhayibheli lithi bafana bakhe bagcina sebagila imgilingwane lasondweni. Wakhuluma ngako kepha wangenti lutho. Kunemehluko bazalwane. Kukhuluma ngento kepha ungenti lutho. Eli wakhuluma ngekona kwebantwana kodwa wangenti lutho. What do I mean? Eli wakufanisa khulume. Edlule ekukhulumeni nabangenti kahle abagazula baqoshe etempelini. Wakhuluma ngabo kodwa wangabaqoshi etempelini. That's the difference. Kulula sende lutho singenti enough. Lokwenda singaphumeleli as individuals, as families, as a corporate body, kwenda mane singenti enough. Bengikhuluma kulaba sekuseni ngathi la sontweni bazalwane mina ngiprepared. Uma kutabitha athi siqonje sikhomba umnyango, I'm prepared to do it. Noma ningabenza kuthule enkonzweni. I am prepared to do it. Thank you. Why? Akufuneki libandla lihlushwe bo Akhani. Nangabe niyamathi Akhani. Akhani kwahlupheka Israel wonke. Ngenxa yokuthi athi uNkulunkulu kungathathwa kungahawukelwa emaspoils. Wabona ingubo yaseGibhite lenhle wayihawukela wayithatha. Wathi kukhishwa Israel from Jericho kuya eAi ayohlasela wafike wanqotshwa. Wathi ugobonzela phasi Joshua uyathandaza. Wathi uNkulunkulu kuJoshua Joshua wendani. The only time eBhayibhelini la uNkulunkulu angashaya itandla ngemthandazo. Wathi akusiso isikhathi sekuthandaza leso. Sikhathi sekulungisa into. Hawu. Njengoba phela kuthandaza kuhle kukhuluma naNkulunkulu. Hayi, akusiso isikhathi sekuthandaza nyalo. Sikhathi sekulungisa into. Ngende njani yeNkulunkulu? Wathi babite balayinise. Lanza sibonga uhleyise la. Tendlule ubambe sive lesithe uhleyise ubambe umndeni. Uhleyise ubambe wagcina atholakele Akhani. Kwente njani Akhani? Wathi hawu vele ngigiletika ngithathele ongakafanele. Kwathiwa kadonswe abekwe shashalazini nebantu abakhe nemfati wakhe nako konke kwakhe. Waqoshwa ngematshe wade wafa. Bazalwane, sekufela ukuqaba lwebantu empini yaka-Israel neyohlasela iAi. Why should we allow that to happen? Ngoba nina ngicabanga ukuthi kinder than God. Uyakhumbula Jona, hayi Jona. Kwasinagubhutela lwandle kumatima. Kwathiwa madoda kwende njani? Akuhambi kahle la. Khona longalungi. Wagcina athi Jona, kunekuthi kufe abantu labanenge. Akujikijele mina emandini.
Wabanjwa wajikishelwe emandini. Why should we die because of you? Why should you die because of me? But sayekela kubalibandla, we will. Sister ubuka nje thina. Yebazalwane, uyezo zayo. Akana ulibala. Aketeli inkumbula. Utela ihlobo lebantu. Lolibhalwe encwadini yabaseFesu 5. Libandla lelingenasiqi. Libandla lelingenambimbi. Libandla lelinga nisekhona bazalwane. Masho njalo sisho sithi ingelosi siyakhuluma lesesikhathi sikhulume ngendlela engakafanele but siyageza engatini. Asikhulumi lasho njalo ukuthi sikhuluma ngetono. Uyahamba uyawubulala uyabuya la uyaqhubeka. Uyahamba uyawweba ngalo uyabuya uyaqhubeka. No, asikhulumi ngalokho. Nisangeva bazalwane. Wasiyaqhamuka uNkulunkulu. Wathi ngenxa yebubu lobukhona endlini yakho yeEli. Buka la. Sekutaba bethe esho likhehla lakhaya. Bonke baba nawedlula la. Kwende njani? Phambene naNkulunkulu. Ngiko ke lo verse 35. Athi ndatufusela umpriest. Oh, amen. Ndawunda njani manje na? Ndatufusela umpriest. Lo mpriest ngilota ukwenda njengalokhu senhlitweni yabantu manje. Ya, bazalwane. Ngiyanimememba abana alliance. Especially in these last days. Kulula nyalo kuhamba ngepublic opinion. Lineng lithi. Labaneng bathi. Nakabhala lo mbhalo uNkulunkulu azange abite libutho lebantu. Azange abite ikomiti, athi insini ikomiti. Wabeka umuntu endodeni nasemfatini. Benta tinto tikaNkulunkulu. Ngikona ufunda incwadi yaPeter uqala sahluko seqala. Yes. Naw hamba uyafika ngasegcineni. Kuthi isiprofeto leseta ngenzando yemuntu. uNkulunkulu wathatha abantu bakhe wasebenzisa bona. Oh, amen. Nathi ufunza uyahlabelela umhlabeleli eqilongweni. Athi welikholwa phuma kubo bomhla bana kwabo. Kube benginemedia ngase ngivetele lengoma. Emkhube Nisekhona media. Abomhlaba ukuthi mngani uyisitha Salenkosi ungahlala usitha senkosi lebuyako ulabandleni kodwa usitha sesiphambana. Hlale la kodwa usitha sesiphambana. Ngoba na ungavumi kwaNkulunkulu usitha naNkulunkulu. Kuthule ngonsweni. Osathanda abizwe phela bahasiyanda. Oh, hallelujah. Yeah. Isitha salenkosi Singabanjwa na
singabanjwanga ukona nemikhuba eyingozi sizilungisele usuku lokuhlangabeza makukhishwe mayikhishwe insila ubebethe lokusalako singashiyi sihlukane nabomhlaba osiyeza sikhathi sifikile bazalwane kubonakale kwaNkulunkulu nekwelive singalandzi live silibuyise esondweni. Ake sibuke ke abantu abakhetha anginawuqedza konke lemthandazo ayikhishwe insila yonke kubeka yes nathi tinto abantu abakhetha leti ngasilimita nathi sithi nje asikhathe ama limits naku lokungasilimita sono bazalwana nakwendekile wawele sonweni umsusifihla sivume sono silungise sono. Ungangene esonweni bese ufuna kubona ukuthi ngibani lokufake kule sono. Uthi ngenele mas. Asiqhubeke. Part 3 sathi we need to break bottlenecks in our lives and in all areas. Qhubeka. Part 4 sathi we should ask God to establish us and our houses in his purposes. Sathi ku onke malanga, totonke tinyanga, ku onke maviki, nyaka wonke, season yonke, century yonke. Lokumthanza lo every opportunity, ngiloko ukuthi i-opportunity bazalwane. Lalabati go by define ngokuthi it's a chance given by God for you to do something. Sonke losila uNkulunkulu usinika ema opportunities. Ngamanye amagama usiphe emacha kwenda lutho. Ungaba spiritual ufuna wende lutho. Ungaba physical ufuna wende lutho. Kungaba economical ufuna wende lutho. Kungaba social ufuna uNkulunkulu wende lutho. Kungaba political uNkulunkulu ufuna wende lutho. Business wise uNkulunkulu ufuna wende lutho. Career wise uNkulunkulu ufuna wende ukuphi opportunity. Uyahlabanye nje hey Nkosi yami ndawuthi. Lo lokufika kuhluphe ke i-opportunity na ungakayibambi iyakwedlula. Lo ngikhuluma nje kunebantu who have lost opportunities. Into usike mina kuwe thandaza uNkulunkulu siyaNkulunkulu ngemesi yakho ngesihawu sakho restore lost opportunities so that uto thrive uyembili. There is an opportunity I lost. Kindly, by your mercy, bring back that opportunity. Lamanye ngema opportunity in my business, I'm telling you. Uvule nje sikhala uNkulunkulu wathi. Wahamba kancane wena. Itolo bengadressa ama couples le kamanzini. Kashala. We're sharing stage in Ababe Motor okay Foods. He gave us an opportunity, to ask questions. Now, Nagaland is what 30,000. Today, his assets
like 192 noma 95, 195 million in 15 years from 30,000. The guy is rich. Angicabanga ukuthi uNkulunkulu waphayela lithuba nawe ukuphila uNkulunkulu. Indaba esekuthenene, do you seize the opportunity or you let it go? And again, each one of us has an opportunity to do something remarkable. Kuto tonke ke lesigaba letinatha. All right. Cela siqhubeke mithi. Naku la ngifuna ukufika khona namuhla. What do we understand to be in the heart of and mind of God? Nasibuka iBhayibheli. Yini lesiqonda ukuthi nasithatha nje siyathandaza ezimbabana la church sithi uNkulunkulu siphe le grace. Siphe le nhliziyo yeNkulunkulu. Siphe le strength. Mvumeleni, let me submit to you. Nakunento leng ready for anything. Now kan ga kungisola. Wangisolela nako and I have no problem. The first thing I want to highlight is lengu understand ka ngokumbhalo lokusenhlitweni yaNkulunkulu ukuthi bantu basindiswe. Hallelujah. Ngasebenzisa inqumbi yamavesi bazalwane. Nakuta announcewa nje indzaba yekutala kwaJesu kwathiwa intombi itawutala umntwana ethiwe igama ukuthi nguJesu ngoba nguye lo usindisa abantu etonweni tabo. So if wena ulambandleni against ukusindiswa kwebantu kusho ukuthi you are against God himself. If nje indzaba ekusindiswa wena uyiphushele eqeleni, then you're against God himself. Because that's the subject. That's the matter we preach in this church. Kumateo ngithethe nje la sengikhothele emva nangabungilalele kahle. Ekugcineni kwempilo yaJesu emva kokuvuka kwalabafile, iBhayibheli lithi Jesu wathi all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. It's about making disciples. Inzaba ekusindiswa kwebantu. So nangabe against kushunyalo kokusindiswa kwebantu. Bantu baphume etonweni bangene ekuphileni okuphakathi. Angikwazi ufunana. Lelinye verse. Lapha kuJohane 3 verse 3. Something remarkable again here. Kuqhamuka indoda lenjinge kunabo bonke, in fact number 3, top 3 eJerusalem ngekunjinga. Indoda lefunzile. Indoda lesesikhundleni. Ithi inangubuka wena thindo ngiyabona ukuthi wena ungathi uvele ezulwini. Uyaphendula ke Jesu. Jesus replied. Do you know ukuthi lendoda ayifikanga ukuthi ngasindiswa njani? Wakhuluma kulese ngushito. Jesu wayiphendula kanje. Jesu nakayibuka le ndoda wakuva lele yakusho kodwa yena wabona isingo senhlitiyo. Sinebantu labakhuluma one thing benda the other. Sinebantu labasho lokho kodwa enhlitweni abukholelwa lokunye. No one can see the kingdom of God unless they are born again. Ngoba inzaba ngembuso waNkulunkulu. Hallelujah. Inzaba ngani manje na? Ingembuso waNkulunkulu. Nasingeke teke inzaba tembuso waNkulunkulu kanti silibandla sesedukile. Ngeevangeleni yabo1 and 1. Mhlambe namfuna ngicale ndothola imali. Mina bazalana ngibitela ngemalini. Ngabitela kushumayela abantu basitakale baphenduke. Nayikhona imali tawuta nalabantu. Kungango ngihle ngitshela mina ngihlethe emkhukhwini 6 full years.
nalibalelo ubaletha inkanyethe ebusuku. Music lengangu enjoy lapho wawethi nyekefu. Nalinako imandi angene ngalaphume ngala. Hayi ngoba ama opportunities abengeke abekhona. Do you know, even sengifikile nalamba abantu, I've had opportunities. But my heart is in people. Nangeke ngi-interact nebantu. Ngitshelile nganye la ngathi God has given me some strengths and wisdom. Mina ngihamba ngiyophatha noma ngabe ngikuphi nangifuna ukuphatha nase ngithole le opportunity. And ngiphathe kuphatheka. Alright, ngiyekela. Qhubeka. KuPeter kuthiwa the Lord is not slow in keeping his promise. Ingosi ayilibali ngethembiso tayo. Noma labanye bathi labanye abantu bathi kukulibala. Akusiko lokho. Kodwa ingosi kuthi iyasibeketelela. Yini isibeketelele? Ayifuna lo yedwa bhubhe. Kodwa bonke bayiphile lokuphakathi. Kuthi lo ngiyakhuluma. Ungathi ubona Jesu. So umemnyango. Nangithi khona usemnyango wezulu. Wehlela emhlabeni selizokha icilongo simhlangabeze. Uthi ubona Jesu usemnyango. Baba eNkulunkulu phethe indweba. Ufuna kuyishaya. Asinaka safuna kuyishaya babe. Athi Jesu awume kancane babe. Umzuzwana. Hayi. Awume nje umzuzwana. Simi lumzuzwana. Simile. Simile umzuzwana. Simele. Ngagcina nginebashayi bema-instruments. Nikhona bazalwane. Athi Jesu. Nangiyadudu yenkosi is about to change her mind. Awume nje umzuzwana. Nangiyaboy is about to change his mind. Ake umzuzwana. Nangimake lo sakhala enyembeti angesulwa ngumuntu emhlabeni. Hayaya kasaya. Wakhala lo make. Ngosake umzuzwana. He's making her mind. Aphenduke. But everyone to come to repentance. Hey, qhubeka. Lokulandela. Number 2, that people should live in peace with one another. Ebazalwane, ngilasibitelwe khona la. Now ufunda lapha kuMahebheru 12 verse number 14. Make every effort to live in peace with everyone. Bambala, alisho sidingi lo zatende imetamo. Wena ngibani lo metamo manje? Wena ngibani lo metamo ebazalwane? Ngoba ilahleke lapho. Awubamba umkhuba wamamelika wakade kuthi into na uyithenga nangabe iyasebenza isebenze nangabe ingasebenza ilahlwe. Make every effort to live in peace. Ngikhuluma nabo kitolo lekashale kaMpostoli Height Form Club. Hebazalwane, nekudivorce akusiko kwethu. Thina labakholwa. Ngoba uNkulunkulu siphe usiwirishe ngemandla ekwenda ipeace nalomunye umuntu. Emakhaya emkhathini webatali nebantwana. Nangisho njalo angisho ukuthi ngoba nangabe ukhona udivorceile sekunjani njalo ngoba umshado kuze uphumelele udinga abantu abangu2. So nangabe lo mnyavu ke inqobovu yakhe noma kunyakata sibungu lapha enhloko ufuna kwenda la kakwenda ukuthi lo ngakwenda utawusala wena ube victim. Hello? But sinako
ukuthi singaphila ngokuthula. Ngamanye amagama la kunetinto lesingahambi kahle asihlale phansi silungise. Taze kulunga. Amen. Size kutawulunga. Akusho singabhetha sekufuna kunitushule. Lo mnye afuna kudushula nje amtsala la kuba mtsala. Uyapi nje. Naso ufuna kudushula nje umtsala uyapi. Umikisani khona lela uyakhona. Thule nkonzweni. Live in peace. Bazalwane. Kusenhlitweni yaNkulunkulu lokhu. Ukolifunza iBhayibheli ngathi naLuka lithi Jesu kube embi kwaHerodi naPilato noma bebatitha iminyaka babuyelana. Wena ubuyelana nani nebantu? Awubuyelana nani nebantu wena? Wangikhuba lo muntu. Wangenda kokuthi lo muntu. Wangikhuba lo. Wangenda kokuthi. Awubuyelana nani nebantu? Wena umhlaba ungaka ungaka nje sowungawe. Nakukhubeke wena kufuna nelanga lime limele wena. Yemakholo. Yemakholo. Fanele nimfundise. Yemakholo. Lilanga sayifuna lime limele wena. Kukhubeke wena, kulimele wena, funa lime langa. Mele wena ngoba kukhubeke wena. Wangena kuliphi ivangeli? Wabona Jesu noma wabona umphanga? Wagezwa ingadi noma wagezwa iOros? Oh, amen. Uthi ufunza kuMateyu 22 verse 39 ukuthi and the second one is like it, love your neighbor as yourself. Lalela. Na umthanda ngeke umbulale. Ngiyayiva bazalwane. Na umthanda ngeke umente njani manje? Na umthanda ngeke umhlambalade. Na umthanda ngeke uhamba usakade ngaye. Ubroadcast ngaye. Broadcast my weaknesses akhe. Ubroadcast my faults akhe. Ngoba thine na usufunda incwadi yamahubo, iBhayibheli lithi kube uNkulunkulu bekangagcina ama records. Kude lebekade ukuma. Did you know nami bengeke ngime? Nami bengeke ngime. Uma uNkulunkulu bekangagcina irecord. Ngoba utakhona singehamba ngayela ngibona umuntu ulambile kanti likhona lilikhulu emalanga elakhiki. Ngithi lelikhulu leli ngiyongeta ngalo diesel. Kanti uNkulunkulu those are the things we talk about. Asikhulumi ngiyawenda sona ubuye ugiletiki. No, asikhulumi ngalo. Sikhuluma ukuthi umise i-direction yaNkulunkulu at a certain point. Ngoba uNkulunkulu akabuki lokho ukuthi wena unamalini. Ubuka lo inhliziyo yakho iwilling kangakanani kuthatha instruction kuye at all costs. Sometimes people give me money. Nabani ngithi manje ngithi ngiyayibamba nje ngithi hey ngiyawulungisa 1 2 3 athi uNkulunkulu kunabani baba jawu uNkulunkulu nami nje sengiqhaze ngiyespe bavama ke ispe labantu fike ngihlale espe ngibite bo kodwa kuthengwa nespe ngibite mabhe angwadle maspace emaribs adliwa abantu abayimaribs ngisadinga deliverance ke lapho
That's one error ngisathi deliverance. Ngiyayidla ingulube ngiyidla by chance. Athi nje ngayisukela nje angifuni ke futhi ungitshela singiyawudla ama-ribs engulube. Kuthule enkonzweni ngoba ngakhulwa lapho bengadliwa khona. Manje noma sengisindisiwe ngiyayidla by chance. But asiso sona ngoba kudla ngiyakhetha njengoba nawe kukhona lo ngakudli. Amen. Number 3, that people should live in holiness. Bantu abangagcini ngekusindiswa kuphela kodwa baphile ngokuthula lomunye nalomunye. Bedlule bazalwane siphile ngebungcwele. Lalela lithi ngaphandle kobungcwele akukho kumbona uNkulunkulu. Amanye amagama akuhlala la sondweni kanti wena udecide. Kungcono ukuhlala la sondweni kanti awukadecide, but ukuhlala la sondweni kanti decide ukuthi awufuni ukuthatha le live la uNkulunkulu, then you're wasting your time. Amen. Ngoba kusho ukuthi awuwadimeseli ngekumbona uNkulunkulu. Ngoba ngaphandle kwebungcwele akukho kumbona uNkulunkulu. Akusho mina kusho nalivesi. Ngaphandle kwebungcwele akukho kumbona uNkulunkulu. Lenzaba yaprofeta ngumprofeti uIsaiah. Wathi kuyaba khona indlela nomendo kuyathiwa indlela yebungcwele. Nalo ngakahlani ngiyahamba kuyo ngoba ihanjwa ngengqondo, hanjwa ngehlitiyo. Amen. Athi Peter, njengalo lwanibita angcwele, yibangcwele kuko konke kuhamba kwenu. Sibitele lokho bantu abasekhaya. Kwesithathu kwesine, that people should practice pure religion. Bazalwane. Lapha kuJakobe, James 1 verse 27, Bible is religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Inshallah basekuseni ukuthi lapha office sikuzaba nebulukhulu. Bulukhulu budala ukuthi abantu baqhamuka ngalanga bacela good fees. Nalo ya sibabathi emadoda. Nalo bekukhona from back foundation kuphelile. Bathi awunani ngasiniki lutho nje sidlawu ndava sidibulele lekudibulala. Hawu senifika njani ekudibulaleni? Amen. Why sikwende labanye abasibone abala sondweni? Sendiwa nginalivesi. Lithi religion lengiyo. Kunakekela tinzanzana. Nisekhona basalwane. Kunakekela tinzanzana nabafolokati. But kune part lengifisa sinaka naye egcina. Lithi to keep oneself from being polluted by the world. It is easy to be in the church, but being polluted by the world. Bengizabe sikhuluma nabo ke kuseni ngithi buka la. Kulamalanga nje minyaka lokhetho. Nalebe bangayilendasi bayaya. Nalobe kangavunula uyavunula. Nalonga emcimbini uyaya nyalo. Maleliso lihlangane nemehlo langa ngibuka favorably. That's no problem. But there are many ways of killing a cat. Hello? But listen. Noma ngabe mina politically inclined, I cannot take the church ngiyopolitika ngalo. Futhi angifuna ngilandze imikhuba yale ngilethela. So now siside. Siside nawe. Noma ngabe inclined,
hamba utiyele wena, utendele wena. Ungalifaki lisondo. Futhi ungalanzi leminye imkhuba yale uyilethela. Utofaka toyitoy. Sina stoyitoy. Stoyitela abantu uNkulunkulu. Afuna kushobana lo ngadingi kushobana. Amen. Number 5. My last point. That people should love the Lord with their all. Verse lithi, love the Lord your God with your heart, with all your soul, and with all your mind. Cela nambe namke bazalwane. Sengiyavala. Love the Lord your God with all your what? With all your what? Your heart. And with all your what? And with all your what? What city when? Like 1 Samuel chapter 2, verse number 35. What city where I will raise a faithful priest who will do according to what is in my heart. And so when you love the Lord with your heart, you are connecting to the heart of God. When you love the Lord, your God, with your mind, you are connecting to God's mind. Heaven will smile on you. Praise the Lord. Heaven will smile on you. Lapha kuba seRome. Kuthiwa love must be sincere. Luthando lungamlatendisa. Praise the Lord. Luthando lungabi bazalwane. Ngabilatendisa. Senyanye lokubi sinamathele kulokuhle. Bese kuthiwa be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. That is what is in the heart and mind of our God. As well, let us stand us. Welikwezi wezila kusasa ebunyameni akhanyise atubile atonsele kukhanye namakholwa iswe siye ezamasinyane soyibona emafini akuyo kanya kuthi bona bantu bokukhanya tisandla sayo
emanzini nasehlane hambe ikhaya siyobheka empumalanga la ikhwezi. Glory to God. Lithi bani ziboniso zonke zithi Nkosi yeza, Nkosi yeza. Welikholwa uma kubo abomhlaba ungahlanganyeli ngabo emkhubeni osathanda ukuba bizwe abomhlaba ukuthi mngane uyisitha sale Nkosi eyobuya yamasinyane singabanjwa ngakubona singabanjwa emikhuba sizilungisele okuhlangabeza makukhishwe insila yonke nakuncane sihlukane Baba siyezama silulekane njalo silunge leloni sizigcine Hallelujah. Kunetinto letisenhlitweni nasengqondweni yasimakathi. Lokufuna sithi mbandzakanye nato singamunye. Sithi mbandzakanye nato singemindeni. Sithi mbandzakanye nato silibandla. And never compromise on those things. Busisi buyisithandazela. Make simelana. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shatamando Robo Shikarabasaya. Hey, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Lizulu lamazulu limemeta hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Babe wethu longcwele siyabonga Nkosi. Oh, athi umfowethu Paul phose siyawuthini. Hallelujah. Hallelujah. Uma lo nkulunkulu lo eme ngakithi ngibani ongamelana nathi. Babe wethu ongcwele, babe wethu omuhle. Namhlanje kuseni siyavumelana nawe. uNkulunkulu wethu ongcwele, konke lokushito phakathi kwethu silibandla. Sithi Nkosi amen kunguko. Babe wethu ongcwele, babe wethu othandekayo. Siyabonga babe mini, sikwenda mkhulu, ukhulume kahle phakathi kwethu silibandla. Nguloko lebesikade sikuthandazela ukuthi khuluma. Ngoba na ungakhulumi thina siyafane kufa. Babe wethu othandekayo, babe wethu ongcwele, so ukhulumile, babe wethu omuhle. Livi lakho uthite Nkosi liyavutha lingemalanga bemlilo. So ulithele ngaphakathi kwethu liyavutha. Liyakhona kushisa konke lokubusiswe sitha etimpilweni tethu njengebandla egameni lika Jesu, egameni lelinemandla. Siyabonga babe wethu ongcwele. Siyabonga emini. Asikamata asikambondo njengawe. Sibona wena wedwa lokufanele simdumise simbonge. Wena wedwa uNkulunkulu. Wena wedwa Nkosi longazange somyekele Jesu. Babe wethu ongcwele kepha Nkosi wamthatha mqoka. Wasiniketa yena ukuthi siyawuphila ngaye. Babe siyabonga ukuthi ngaye tiphambeko tethu tisusiwe egameni lika Jesu, egameni lelinemandla. Siyabonga babe ukuthi ingati yakhe iyasikhulumela. uNkulunkulu wethu longcwele, ingati yakhe ikuthela umusa. Babe wethu othandekayo, umusa wekusindisa, umusa wekusigeza, umusa wekususa tonke timvulu tasendleleni egameni lika Jesu, egameni lelinemandla. Siyakubonga kakhulu Nkosi ngalamathuba losipha wona. uNkulunkulu wethu thita siwabambe siwangongoshele nembala. Siyawabamba Nkosi, siyawangongoshela ngoba inzuzo kithi. uNkulunkulu wethu longcwele, endleleni sikubonile. Babe wethu ongcwele, babe wethu omuhle, sikubonile endleleni, sakubona etimenti endlela, sakubona usincobela tonke timpi tasendleleni. Sikubonile uNkulunkulu, sikubonile babe endleleni, sikubonile usondla usigcina, sikubonile endleleni, sikubonile babe usekela ngesandla sakho sekulunga. Sikubonile endleleni uNkulunkulu wethu ongcwele, usihola ngengalo leyeluliwe. Sikubonile endleleni, sikubonile ulwa timpi tethu lesitibonako nalesingatiboni. Wadilwa watinqoba. uNkulunkulu wethu longcwele, ngibani lo njengawe? Ngibani babe lofanana nawe? Siyabonga Nkosi kuba nawe empilweni. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga babe, sibonga silibandla. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga ukuthi akwasiqoqanisi nje mahala, kepha usiniketile umkhondi. uNkulunkulu wethu ongcwele, lo yawusikhonda ngezwi, izwi eliphilile, izwi elinamandla, lona lodwa lothithe liphundisa timbabala tasendle, izwi elinamandla lothithe liyinkemba kamoya. uNkulunkulu wethu ongcwele, babe wethu othandekayo, siyabonga babe, siyabonga silibandla. uNkulunkulu wethu ongcwele, sithi Nkosi Jesu umgcini, umlondolodo, uphinde ufake, ngoba phela Nkosi sowutiphungulile phakathi kwethu. Babe wethu othandekayo, umgcwalise ngezwi, ngoba nakusasa sidabe sisekhwathalala silambele livi lelanga, livi lesikhathi. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga babe, siyabonga sigcinele yena umlondolodo livi lakho Nkosi lolukhulumile phakathi kwethu. Babe wethu othandekayo, aligcineke alisilwele endleleni, timpi tasendleleni lisilwe livi lakho Nkosi. Alikhone livi lakho ukukhuluma etimpilweni tethu ngesono. Babe wethu ongcwele, ngakho konke lokungabukeki lishito njalo livi lakho. Wathi asidede kuko konke lokubonakala kukubi. uNkulunkulu wethu ongcwele, babe wethu othandekayo, siyatimisela kukwenda lokho egameni lika Jesu. Siphinda kutinikela kuJesu, yena yedwa longemandla ethu. Babe wethu longcwele, thatha lithume emini, kwende lokhu uNkulunkulu wabo. uNkulunkulu ukwendele buhle nekuphakanyiswa
kwegama likaJesu Kristu. Amen and amen. Hallelujah.